Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Mi, aktivisti humanitarne organizacije Dijaspora Sadaka iz Austrije, smo u posjeti u Bosni i Hercegovini u posjeti jednoj familiji iz općine Cazin u mjestu Gornja Gradina. Riječ je o samohranoj majci sa 4 maloljetne djece, Nihade Hodžić. Nihada Hodžić je samohrana majka još od 2008. godine, kada je nesretnim slučajem od minske naprave njen suprug izgubio život. Nihada je vrijedna majka, te se također bavi i poljoprivredom, te od toga posjeduje i stoku, posjeduje 2 krave, te nosi na mlijeko na mljekaru i to su jedini izvori prihoda. Drugi izvori prihoda su jedino pomoć dobrih ljudi. Ima 4 djece, a od toga su 3 cure i 1 je sin. Najstarija kćerka se zove Semira, ima 15 godina, koja ovom prilikom nije tu. Druga kćerka se zove Samar i ona je 14 godina. Treća ima 8 godina, zove se Neira, te sin se zove Nihad i on ima 12 godina. Ovom prilikom će biti 2 stipendije dodijeljene, znači ovoj kćerki što je tu, to je Samra od 14 godina, te sinu Nihadu od 12 godina. Donatori su znači javili se iz Njemačke. Sad svi možete predstaviti i zahvaliti se donatorima. Ja sam Sandra Hodžić. Želela bih se zahvaliti donatorima iz Njemačke koji mi šalju donaciju. Ja sam Nihad Hodžić. Želim se zahvaliti donatoru što nam daju pomoć iz Njemačke.